أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة جبروت 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 والجبروت الجبروت 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 والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كافها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسنت بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتوكلت الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كفها يا عين صاد كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا وبحاميم وعين قاف هميت همينا هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم إني أسألك باسمك جبار 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 الذي جبرت على جميع خلقك أن تعطيني قوة من قوتك جبار. نعم nk'uko mubibona umunsi ndi imbere ya kamera handi mu kazi k'umuntu ari muri Saudiya n'abantu babiri bari muri Oman riko nabavura bivanye n'ubuzi bwishi barimwo. Dr. Swali afise inzira zitatu acisha nko mu kuvura abantu, ndacisha kuri telefone cyangwa ngacisha mu zindi zira ziwanje nyene no gutegura umuti kandi ko nategura umuti uyu n'umuti ko nategura mugabo uyu muti ntegereza kuranda gize ndawurungise kuri abo bantu urarubashikiriye bafise ikibazo kinini cyane gose. Bansabye yuko nosha kubagira video ndiko ndakora akazi kabo kugira ngo bashobore kubibona aka video gatoyi kugira ngo babone ingene ndiko ndakora akazi kabo. Nkuko nyine mubibona ngaha anya ahantu ko ndategura umuti ko ndandika umuti hama kugira ngo abagwaye banje bashobore gukira neza. Ushobora kumva ati none gute Dr. Swali ashaka kuvura umuntu atari kumwe. Iryo ni bangagi wanje kuko ni benshi maze kuvura, ni benshi maze kumviriza ibiganiro badushimira nubwo atawukundwa na bose ku isi kuko bonazi yuko na Yesu mwene Maria baramwansi kandi akora ibintu biri ku mugaragaro abantu bakabibona ndetse Yesu mwene Maria n'intwa zibona zose. Rero mu jamake Dr. Swali ni umuganga akora ibyazi, ni doctor akora ibyazi aha anko tegura umuti. Aha ushaka kwimva ati gute doctor no munsi kwahisemo gukorera mu nzu aha ni mu nzu wanje ni muri baraza iwanje muga biro iri hajya muga rero n'uburenganzira bwanje nkura aho nshaka hose bivana ari umwanya w'ikintu. Nibe nkunda kugira abantu iyo uje kundondera nkavuga ati tanga amafaranga igipimira gupime mbafise umwanya nkura igipimo cyo bivanye n'izina giwawe bivanye n'iki kutukana bivanye n'izina giwawe n'umwanya yiwawe ibintu nk'ivyo onye. Aha rero murayibona tubirimo ngaha anya tuko turakora kano kazi twategura umuti yego ana ntabwo nazi baruke kwinjira ngaha n'amadama ntawe hari n'umwana ashaka kwinjira ngaha kubera ahandi mu bundi ndi mu zindi mpemu ndi mu bindi bintu yari ndi mu bundi bwami ndi mu bindi biremwa wowe ushaka kumana ngaha kwisi ariko rero simona ko ndi ngaha kwisi. Yega wewe nagwara akazi kugira ngo ube journalist singo akazi kugira ngo nginjire mu kazi kiwanje singo kuzura nginjire mu kazi kiwanje oya vema na madama na mwirukanye na uringa we bigenze kuti ko utsinagira kandi biki oya nas mande shirenga amin fe hejuru abantu bana igira icharonda dora maguru manzi bwire byakigendeye gute kugira umeruko onye hari kingana gute nezuko
ingwano yifise ayizi ngina gute boje kuhaja ndio mmoja yote mmoja ndio anaona nacheni kwa mashakado ya kama basi ngina kwa mashakado na naona chie mwingine ndio mpate usafihaga mfanye ndio sanji kana gatoyi gusa chakula nyinga rero basinze pomade barantanda mu gafansi yanse warakoze imiti yose kuko nabyo tutaswari nange kimuze muzira abantu mugoye ibisazi mugoye ntuze malaria typhoid muzi wanje wagaze imiti yo kwanga biranka hano n'imiti bagabo y'ubabare birangoyigira nga kugira ngo bavyeba kugira bakubone neza icara rero ugoroye amaguru ndocere ngaho ngibicara ntigire navyo bindi igira hari ya wa muntu ze yagira ahanya Dr. Swale ndabandi wundi sidi wawe ndusuzumye byagenze gute rero ati byagenze gute kira ku murimi umuncamake ngiye mu ntumwe ngene kwa mashakado no byaciye bimba kwibimvuye muri toilette mbona agerageje gushaka pomade pe yes tumubona ntariko ndakora muri ino minsi kwera hano nanje gusaba urusha kugira ngo nje kubika ahubwo ariko ndavuga ati pompo ngisho uko nzo gutwara 30 sawa mizina giwawe nziza Bonfils ibintu byabaye ku mugoroba yego muri toilette muri toilette hari amashetani yitwa Khubuth na Khabaye nacho tumugiye muri toilette utanguza kuvuga bafu muri toilette nukugaye ku mashetani cyahaja anyi gorra maguru tunantu kufasha amahumiriza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن سبت الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتقدم لك الحي القيوم الحليم الذي لنا دخلوا في حزب يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا رب يا ذا القوة الجبار 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 أعوذ بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلوه مغفورا وقدمنا إلى ما عملوا فجعلوه يا عبد الجبار تعالى يا جوني الله يا حبيب الله يا عبد الله يا جوني الله الذي تدعو باسم حبيب الله يا جبار 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 تعالوا يا الله يا عباد الله يا جني الله يا حبيب الله يا عباد الله Office, sisi ni viumbe tumekuja kwa niaba ya Dr. Swale na kuamuru kiumbe mmoja ikaa pale, simama pale, mwingine pale, mwingine ingieni katika sehemu hii.
kuna mashetani ambao uliwakanyaga ulipokuwa umeingia chooni, ulikanyaga mashetani pale katika ile choo. Ile sehemu kuna uchawi mzito sana, ndio maana tunatumia nguvu hizi kuweza kutoa uchawi wote umo katika mguu huyu. Ya jundi ya Allah, ya habib Allah, if'al ma tu'mar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا على ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا على ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا على ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. يا جبار 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 يا جبار. Tokeni katika fimbo hii, ingieni katika huyu mguu, anzeni kukokota hivi vyote, kokota uchawi wote umo katika meno haya. Ya Jabbar, 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 ya Jabbar,
فاخرج منها فإنك رجيم 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 أعوذ بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم Sharif. Maliza kazi hiyo haraka. Utolie maumivu yote yumo katika kiwili chake. Toa katika hiyo mguu. Toa. Ila umakini unahitajika. Unapokuwa unaingia katika falme za watu, ingia kwa adabu. Chooni kuna viumbe wale ni viumbe wabaya sana. Ingia na mguu wa kushoto, toka na mguu wa kulia. Siku ingine ukipata aksida katika aksida mtu areti ile ni dalili kimesikia yuko hivi kushikiri kesho na kesho unakwenda kukumba watu wafiri mtu areti watu wafiri muri dushe hijanya manake ni kipigo umba uwarozo ena ungawarozo kumisibiki wali gutaga ikimazi wari hiri kubyoduze mushenga habari yicengaha yari umugabo n'umukobwa haje abantu hanze benshi bakivuye ariko rero umakina yitajika sinzi ko ari cyo ushaka gushima gishoboka ariko ndagushimiye cyane nuko nako numva aho sokuru kwache kumaze kurakanya kose numva arakanya mukubo ndiko nuvumengo ndiko nubakante karese nafyonda nuko numva umengo haratinze nyene ukuntu wangi byashikiye malovu nabyo byamushikiye kubera yigira umuntu azi kose nabyo byamushikiye wowe nawe rero uri kuraba journaliste kandi umuntu wacu hakwembe ni keshi ko turiva kugira ngo nkapwibye nawe uzuravura nk'uko abandi ndagushimira cyane sorry ama tukundana nani kumuci uno muntu aje muri Saudi no muri Oman hama cyangwa cyane ngende wenda gushimira cyane okay murakoze nawe abikoze nkuko mubibona uyu unya n'umuntu ni journaliste wanje ariko uranakundi bose mwiza ntashaka kwengagiza abantu banje yarafise ikibazo ndavuga ati kino kibazo fise ekmanda gutunganiriza amana ndanje karabateguriye rero yakize isigaye rero iki
nuko yo n'umuti imisi bitatu tunyura neza ama nandi darangije tuko ndakora ndahanze kuwutegura ama murakoze ama bazadukenera kugira ngo tuvugane twebwe nimero yacu nisangaho onya kuri muze kuri kamera kuri muze kuri YouTube twongeye tuvugane twabashoboka mu dufasha benshi murakoze muri managira ni abandi